Good morning. Ngasigi card ki message yung minarse. Ngasi Nomaijing limit ko. Nomaijing limit se number se ham dan number 156 lere aduga akhoi color da na pink color gumba kai gumba adumana sinabi ba yai ko. Adu ngasagi aina nuti sum ama so hape ko hadi aina chak thongba adu hapo ka have do hadi chini angang ba gumba kai gumba adumana kitang happy ba yai ko. Keno limit se Nomaijing limit se akhina ayuk ta chak thongba do ro nungdang da chak thong ayuk ta hapau dre na khala se nungdang da happy ro ayuk ta hapau ra hapoi ko. Anima dum hapas yai ko ka shobudi kai de ko. अदो कार्ड को मेसेज हाँ येंगमिनरसे अदुगा टाइमिंग अफबसो हाइफेट येंगासिको ngasiगी ओइना हाइदि टाइमिंग अफबसे कई कई लेगे हाइबदो अदो सिदा कार्ड नंबर 1 कार्ड नंबर 2 कार्ड नंबर 3 को हाइदि 1 2 3 सिदगी अमा चूज तौरसे को अहम बेसे कंसिडर अनिशुब कंसिडर नत्रगा ओम सुब कंसिडर हैसे क्वाइ फर्स्ट खन बंगगी येंगासिको अहम बको अहम लाइसे को से लाइसे हाइदि अपॉर्चुनिटीज कुम बखरा अदुम कैनी एंगोंदा लाखपो को पयाबगी चांसेस तो दी लई अदो खल्लगसु मयाम अमा लई से को हाइदि खंजानरगा हाइदि थबक ओइना पांथोक्तदना नुम लईबदो दाइन तरोगा अदु से लई को से सजेस्ट तोइसे को सिदा हाइ कांसे हाइदि आइना खलिबा आइना तौगे हाइना खलिबा पोतो तौबियो खल्लगा लईबा यादे को अदि पांथोक्पा लाइक पागेगा हारगसु को हादुम हयेंग पागेदा होरेन पागेदा काना दाइन खल्लगा लईगनोबा हजिक पाबा हौबा एक्शन लो हाइबने बसिदा हाइसे को लाइक ओइरो अमा ओइरो एक्शन लोगदबा मतमने हाइदि होरेन हयेंग हाइना तौगदबा नते को नंबर 2 को नंबर 2 सिना कितंग पॉजिटिव ओय को इमु मनु नुसिनना लेबा चमिनाबा कोइमिनाबा खोमिनाबा दुमाइन तरोगा लेको नुसि चानना लेबा हारसना बसि चमचमना हारबदा अमाइन तरोगा ओइना लेको इंगना चिकना फसना लेमिनाबा खोपको नुमाजिंग सु ओइरे को अदुना दुमाइन ओइरंबसु है को नंबर 3 को नंबर 3 सिना ngasi se keno ma good luck oina oi ko hadi exam gumba kai gumba chatkani haraga di good luck oina oi ba aina chatori poto mongol oi ba adumaina pi ri ko sida ko adu se good sign ne number 3 gi card se ko aduga timing sina ayu ki pung 3 ka minute 13 ta gi na pung 13 ga minute 18 phong lere adagi 12 ga minute yankai doi de na pung 2 ga minute 13 phong lere adagi 5 ga minute 3 ta gi na sinung dam gi ne ko 5 ga minute 3 ta gi na pung 8 ga minute yankai doi phong lere de ahin nung ya gi na 1 ga minute 3 da gi na pung 2 ga minute 9 phong lere aduga next day nongalam da gi na 3 ga minute 3 da na 5 ga minute yankai mathoi phong lere ko english tam hallo habne 7:16 am to 11:29 am then 12:53 pm to 2:17 pm then again 5:06 pm to 9:53 pm then 1:04 am to 2:40 am next day ko nongalam da gi sisina 4:15 am to 5:51 am ko sida lere ko gi ngasi gi oina afaba timing so ka maka da videos amuk ko nei minarse ma'am thank you